Mais très cher. Elengas Danois, Elengas Danoise. Grand-père, tu na video tu orikalie mbavi? Nambia wanadamu wanipartaja uze video ni wauzise eske zihakiliza hao ngizo hozeloni au zihakiliza hao zitawa Bonogosiatwe yabo husa huwa swilingwa mboriji hauri tijeri baki unurilio namche mwone ntihani namche shamtibaki Faransa ndambo mnyanya jindo ama hasa negosiatori hai yaba negosiatori arandeje ko hava yando ngujiso leo na mumone nge hama atapupela vazi alijogi shara naye yaba nukutujwa humjibu yaba mruhe unu Faransa medoko mori shangu to jaba nodomdea mana wa mtoko shohe hatajibu abandu alo Faransa kushia mtanude shout femjaha ye wendo yabanga wejalu holio kuna kujwa handa haura be kutine bie mana man sitfasi mimi aba minta mafit ka ngwanzo bakoma jamoni o mahurani hanyo mana mimi mintina bezo nje ho mimi grand-père nijibu pala hone na video notini ya olari kalemba bi hau mwanzo nozise wanadamu wanipartajeo ze video za hele dada vrema wanadamu walangwa unazihakli hozeloni walatsa ze fili negatif jurura hakarjelo izo akanza mambe ukanza mambe harumaye hikma ya kibinadamu na missions ya kibinadamu haina mrudaba yetso kaina daba yani mndu mwenza hakli lazima yake na mndu mwenza hakli haina mwezi lazima yake yena mwezi mzee wa hatu ibanzo rongozi nzo kweli zanongoizo hizo kweli bieza haha izo sisi confirme ondo kana harengwandro haremamiziki wazini serikali mdenge VIP okachuru nalo tsore mwango malizini c'est un juge de l'état procureur de la république warumani raisi wa Daudi wono wandu wa balama ye magari ya fonction wende ala aeroport warenge churu ye baba nura bezongozi nizo aibu hauzo ti aibu Vani yoti aibu ye mono uzinga manyifula ariono shahari yoti aibu yabaza nongoza hengizo njema ula mpira ngozi namdede hamba avyo toruti na yone hatiro ba yeze rongo benjaiza utabisha armami rongozi inu nongo yohindi procureur de la république wabale magari ya fonction wenda l'aéroport warenge Louis de Funès atakeri Louis de Funès car lui il a un titre kairema pupe ya lo volo irahanao entondo bingwi joka puha ne puhe wala kujana kwa hatako sekurizewa ele jeshi la Komori wala wandu hindingwa manipile wao ni ndo Monsieur Azali asumanda uno mwanja waho a negociateur vanua mwana mamahame na mwana mamahame kajwa bandabo memsingushangira mundu ye pari ya lara ngumo ronu jamahame ngyo namnaje binzia yo hendari mali bavulatu ya mahame ye pare zokole pare nenya yotawa hunu rane ne pare mabam to Komori c'est un jour de paix et de tranquillité ma enna banu Komori kabile namda kestari hai namnaje duko kama stari piabo Brusuli pasika timru tu jozina Komori manana katapasha gari ngoto mfundisha uzina ye pare memsi upasha gari nga oblige uzine olio itimbi hango to samagamani pei nakatapasha gari ngoto mfundisha uzina kunga oblige uzina grand-père wangala batu yaramna foto tu orite hemba mwaona raisi wa Kamili Mriamba ye raisi wa Daudi yakaufanya ceremony yende yarenge Louis de Funès vraiment yamtoka pani halafu lekobo halamrumsha lendela dota jau Mriamba bola kaula ya mwauna lekote makote ava usa Komori namdede hamba avyo toruti na yone hatiro ba banu kuri bontoto grand-père makoshi ne costume negociateur ava iba bala zira zuhulunda ya makoti ya harumazere lezonzi yani ya karaisi wada ula bala hende daine mrumshari bala ngwarishonko zao wede we milada ba warenge da ba walitomba funingwa tao puwa bade Komorishi ishi mipaka grand-père eba nundo bya kufanya jao premier aribo mruyamba premier damu dola mwaza jitoka ngamjuka mchabano mrambye chabasa sabusa nguo ya vaya habari mruyamba ye premier damu mwamona ya vaza ngozi za nkwenzu ya kahedende ya rengene mruari mpora negosiatori ya mchabo harado fanya jao shabala kanzoni swambenu kanamnizia mtije shabala kanzoni swambenu kanamnizia mtije mbeni nishanga mina wandu mbeni wala mbeni rupasha kuna urara mbeni wende raisi wa mando duniani harumwe Komori wablokewa ni mji wa Komori usoju utawo mdwa hapo basumani kweli wo mji ula forum jambeni ukambeni kudwanda mungu wamonesa harumwe mjambeni shawetso dorenga zirida basumani yabo ngambo kajonda mndu mbeni ngabo negociateur lilatindi ulati muru yala majaya basumani la msunguwa ola walisha bakino tsolatsiwa Brusuli yabenga wala conseil haunya suya yokawrini kesirabaki cha wallahi tallahi enulona vohenda entiyo nge bido ya juhe ya tawe hai kede
zabarindi ndizo kujuhari tawe wanadamu wajukauha magaya magaya yarendehe wanadamu amina kinukata benjae ngejalu na negociatori eba negociatori imdu hindini mbeni negociatori sila msambuzo ufundo bobo basuma habambara subutata zinu na fambari emna idzadzeola na shonge mwazadu wetoka ula hatukeri mdafana wallahi tijupa magari mananende yarenge mdafana basumani na mdoda hamba vyo torutu na yona hatiro ba mibahi habonjo subutupe magari manane yarenge mdafana mimi tijosu mutinabewa mbemu kana mfanye cortege marenge mdafana Subuti basumani upe procureur de la République wa mwede marenge madimudi koti lanzi tuli bala kweli madimudi hatorenge biye ale retour ne daula bana manzo mnyezu ngarongowe ndona Hasani Mabuhu arali wa biye ene badi koli veke eda kanti kanape sharumaisha harima izo hindi omru ala labo nsaba wono Mabuhu Mbasuma wema koti ya nyoma ili yatsolingana ela hapo boduwe tokane lele duwa la madimudi yo sawa eza Bruce Lutsodo sana utsodo njana iba wakati woto pamwaha sasa mingi aparo njana imele garlangu ngilo assuré contrôle technique est fait tout Bruce Lee nikenya soya mu sodo joba umpa enulona baba hanu utawa na tapa kenti isailejiza mananja paro ona omwisho wa daba lantira hana komori njaparo Bokara isi nganzo akili na fikira zangu somshinji ujori tohamu moyo ujaya damu siriti jo ufahamu komori ya tanza unilele zefusa hangu ni hurumile kamono roso meshaya hule utije kona baki unilinde kweli wanzo yende kaono hule shahuwana na yezi nganzo ujitole ribale komori ribe